Anian tatang abarte kamanen, anya meten kasta mandi kalmanen. Nangover kunam naman di munyam no mausawan ay natirumanen. Amuklatan nga madanun ti malam, basit abaso ay kosmanen. Dinanon mun kung param jay daya nagawit kan tunpi man at tuking-tuking kan. Amuklatan tatang no nabarte ka, naguyong ka akarit-karit ka. Yang intun no mausawan ka di munto nalagip inubra makastan. Adya kwa empay tang no mabarte ka, sumana uwag English ka. Nagadot question na kain-inton malagip mo aminan ni inang masuron. Anyan tatang daytoy ti palagip